Ponekad sanjam da letim nebu pod oblake i sakrijem snove pod krila kao ptica. Ponekad sanjam da sam slobodan i da nemam ni imena ni lica i plovim daleko, prepustim se vjetru, pronađem slobodu u nekom drugom svijetu. Ovo je moj prvi let posle kursa završenog i prvi let sa mojim paraglajderom. Tek učim sada. Paragliding je ekstremni sport koji spada u kategoriju aerosportova. Ovaj sport omogućava slobodno letenje i mogućnost da najbliže oponašate let ptice. Paragliding je visokorizičan sport, ali uz adekvatnu opremu i kvalitetnu, dugotrajnu i sistematsku teorijsku i praktičnu obuku pruža neprocenjivo uživanje u vazduhu. Ovo je privatna farma koja se nalazi 100 km od Melbourna, a mjesto gdje smo sada je tačka gdje slećemo. Nadmorska visina između sletišta i poletišta je oko 250 metara nadmorske visine. Upravo se penjemo jednim strmim putem da bi došli na brdo odakle polećemo. Teren je dobar, pogotovo kad imamo termike, onda možemo da ostavimo mnogo duže da letimo. Danas ovi iskusniji su leteli malo duže, neki su još u vazduhu. Paraglajder je vrsta letelice sa kojom se poleće trčeći, napravljena od platna aerodinamičkog profila, koja leti i sleće bez ikakve druge energije izuzev vetra i gravitacije i pilotove mišićne snage. Pri slobodnom letu paraglajderom u mirnoj atmosferi za 1 minut smanji se visina leta za oko 100 metara, ali ukoliko postoji usponsko vazdušno strujanje veće nego propadanje paraglajdera, let može da potraje satima. Želja za letenjem kod mene postoji nekih 40 godina, još kad sam bio mali dečak. Sanjao sam o tome i evo danas mi se ta želja ispunila. Završio sam kurs od 9 dana za letenje paraglajderom. Dobio sam dozvolu i sada počinjem da se usavršavam. Danas smo došli ovdje da probamo malo da vežbamo na zemlji, pošto za vikend planiram da letim na moru.
Pošto ne možemo da letimo danas zbog vremena, reći ću nešto malo o paraglidingu. To je jedan od mlađih sportova za letenje. Zovu ga ekstremni sport. Ja ne bih rekao da je toliko ekstreman, mada može da bude opasan. Znači, do nesreća dolazi uglavnom zbog ljudskog faktora. Paragliding je vazdušni i takmičarski sport gdje pilot upravlja svojom letilicom da bi leteo u određenom pravcu. Razlika između paraglidera i zmaja je u tome što paraglider nema nikakve cevi ni šipke, nego se lako pakuju u određenu vreću, dok je zmaj mnogo veći i glomazniji i treba nam maltene prikolica ili se nosi na krovu od kola. A za one koji ne znaju, paraglidere su smislili alpinisti da bi posle osvojenog vrha mogli brže da se vrate u dolinu. I koliko traje kurs ovaj? Minimalno 9 dana. Znači puni tečaj je 9 dana. Neki završe prije, neki završe 6 dana, a nekima treba više. Danas imamo tu Hugh koji je, mislim to već njegov 11. 12. dan. Ako nisu spremni, onda bolje da nastave malo duže, jer poanta nije da oni dobiju papir, nego poanta je da si siguran na kraju tečaja da možeš letiti sam bez instruktora, bez da se šta napraviš. I to je to. Ali kako izgleda, možda Hugh danas završava tečaj, pa onda može nastaviti sam za sebe. How you guys going? Yeah, good. Long time no see. Yeah. Well, we'll hopefully see you you'll see us from up above. Yeah, hopefully. Yeah. That'd be awesome. Good day. Enjoy. Znači, ovi zadnji su bili moji učenici, ima ih puno. A ovi prednji su već iskusni piloti. Ali ovi su pole iskusni. Znači, danas dobro je, do сега čekamo ušte termika da dojde, inače ubavi vremenja za letanje, vetro je nisko, bezbedno je dobro, ali ušte malce ki se krenjeme pogore i možda ostaneme nebo poveke da se stopli. Iskusniji misle da nije baš bezbedno imati kameru na kacigi, pošto mogu konci da se zakače oko nje i faktički bio bi u velikom problemu. Moji tečajci, znači kad dođu nakon što su napravili tečaj, letiti sa mnom, ako imaju radio ja ću i uvid gledat da su sigurni. Nije da je to moja obaveza, nego jednostavno kad piloti završe tečaj, oni trebaju biti pod nadzorom još iskusnih pilota. Ako sam ja vani kao instruktor, naravno da ću biti ja taj koji ih pazi, ali ako mene nema, isto ima druge pilote koji će baciti oko na njih, ali to ne znači da će im oni davati instrukcije, nego jednostavno gledaju da ne prave gluposti. Jer u 9 dana teško naučiš voziti auto kao mogli letit zrakoplov. Pa ja mislim da je malo 9 dana. U Evropi ovi tečajevi traju mjesecima. Ali u Evropi isto nemaju ovaj pristup koji imamo ovdje. Nemaju vrijeme kako što imamo ovdje, baš uvjeti su tu super. A u Evropi znaš kako je, teško je pogoditi 9 dana dobrog vremena, jedan dan iza drugog. Reci mi, koliki je bio najduži tvoj let? Pa, vremenski 10 sati i 15 minuta, a po kilometrima 418. Voliš ovo, a? Pa, cijeli dan si u zraku, niko ne zna da si gore, ispod oblaka, cijeli svijet ispod tebe, šta ima ljepše? Kada idemo dole sletat treba samo gledat da ne slećeš iza drva, da se držiš sa prve polovine sletišta, tako da nema nikakvih rotora i naravno da si dovoljno visoko da možeš ući normalno u sletište, to je sve. Stigli smo u jedno malo mesto u podnožju brda odakle ćemo danas da letimo. U mojoj pozadini je instruktor koji objašnjava i daje nam zadnje instrukcije kako da se ponašamo i šta da radimo danas dok budemo leteli. I rekao nam, momci, nemojte se zezati, imamo prelep dan, treba ga iskoristimo i da se srećno vratimo kući, svi da imamo lepe uspomene. Paraglideri su projektovani za slobodno letenje, za razliku od padobrana kojima je namena spuštanje. Učenje aerodinamike i vazduhoplovne meteorologije je sastavni deo obuke koji se odvija uporedo sa praksom.
Najbolje rezultate ćete imati ako upišete neku od preporučenih škola paraglidinga. Oprema je veoma bitan deo ovog sporta. Celokupna oprema teži svega 15 kg. Sklopiti je i rasklopiti može samo jedna osoba i to u svega 30 minuta i stane u jedan sportski ranac. Uvijek sam zavideo pticama, evo sada sam sa njima u vazduhu. Bio sam ljubomoran na ptice. Kako one mogu da lete, ja ne mogu. Došlo je vreme da se družim sa njima u vazduhu. Prelep osjećaj. Prelep. Evo ga ponovo malo termal, diže me ponovo, odlično. Sad idem preko jedne kuće, preko jedne farme. Ok, ajde. Paraglider se sastoji od krila, od sedišta na kome sedimo i dve kočnice kojim upravljamo. Znači kada povučemo levu kočnicu, mi skrećemo levo, zato što se krilo zavija i koči leva strana, a desno obleće okolo. Za razliku od padobrana ili zmaja, nama nije potrebna nikakva rampa, niti mi skačemo i polećemo sa brda, sa obične livade uz pomoć malog vetra. Ili ako smo na moru, znači koristimo vetar koji se odbija od liticu i samim tim nas diže gore i možemo da ostanemo u vazduhu satima. Znači, u Australiji se može vršiti akrobatsko letenje isto kao svugdje drugdje, samo što nemamo uvjeta ovdje. Ako letiš na obali nemaš visine, ako letiš u unutrašnjosti Australije nema vode ispod, a i brda su dosta niska i onda ti treba krilo sa kojim možeš u termalnom stubu se dignuti dovoljno visoko, a obično ta krila onda nisu primjerena akrobatskom letenju. Većina akrobatskog letenja se dešava sa krilima koja su namjenski napravljena za akro letenje, a ona nisu dobra za termalno letenje, tako da jedno isključuje drugo. Zato se većina ovog akrobatskog letenja dešava u Europi sa visokih brda gdje se samo leti dole iznad jezera i onda se prave ti manevri. Danas nismo uspjeli da letimo, nadam se da ćemo drugi dan biti bolje sreće, pakujemo se i čekamo bolje vreme. Tako je u ovom sportu, ponekad voziš 100 km, vreme ne bude dobro i vratiš se kući bez letenja. Svi ljudi imaju strah od visine, što je prirodno, kao i svaki strah od nepoznatog. Iskusni piloti dožive strah tokom leta kada uslovi za letenje nisu povoljni. U početku je strah mnogo jači i intenzivniji, ali vremenom sa porastom veštine strah se smanjuje, a uživanje raste u lepoti slobodnog letenja. Želja za letenjem je uvek jača od straha. Strah je veliki prijatelj svakog pilota.
jer ga sprečava da pomera granice leta izvan trenutne mogućnosti i veštine. Ajde, reci mi, zadnji put kad si letao, rekao si da je bilo malo prejak vetar. Pa bio je otprilike 15-17 noći, što je bilo na ivici da letim. I razmišljao sam da li da poletim, da li ne poletim. Na kraju sam rekao, ajde, letim. I to sam si bio? I sam sam bio, što nisam trebao da jako vidim, pametno. ali to nekako slikava dovoljno mene. Problem je sa tim kad poletiš, znači kad digneš noge, vazduhu si, tad je već završeno. Znači u mom slučaju, ok, otišao sam gore, leteo sam i onda sam pokušavao da se spustim i onda sam skapirao, ne mogu da se sletim. Ne možeš da izgubiš visinu. Evo sad dižem moj glider. Gledam da ga nisam pocepal, evo. Sleteo na neku šipku. It's okay. Srbi kao učenici obično su bolji nego 90% drugih, ne znam, življi su. Ima tu još neke vatre u tijelu i dosta jednostavno se s njima radi. Sa Australijancima je više moraš ovako sa rukavicama, sve sporije, a Srbi mogu uzeti stvari kakve jesu, možeš reći kako stvari stoje, niko nije uvrijeđen ako kažeš da treba stvari napraviti drugačije i to je super, meni to jako odgovara. Tako je najlakše. Što se tiče našeg leta kad počinješ ovaj sport, imaš crvenu vrpcu i onda mora trener da ti bude tu, da te, što se kaže, nadgleda i posle određenog vremena letenja i časova koje imaš u vazduhu napreduješ na drugi level, drugi nivo i onda ne moraš da imaš trenera zato što znaš šta radiš. Znači, sve je škola. I'm still waiting. Evo, sad sam upravo sleteo. Bio je kratak let, ali obično se to desi zato što je plima ne dolazila i nismo imali plažu da sletimo. I najopasnije je ako sletiš, to se zove taj reef. I onda ovi konci mogu da ti idu oko vrata i nema šanse da se bude spasio. Let kao let je bio savršen. Nije toliko visok, ali je uživanje. Sada smo u porci ovdje u Viktoriji, blizu Melbournea u Australiji.
Došao sam ovdje, pošto imam malo vetra, da letimo sa padobranom, paragliding se zove. Lepo vreme, lep vetar, malo je hladno, ali možda malo previše jak vetar za mene danas. Sam došao da vidim ove prijatelje i da vidimo kako ide ove svi. Ovo nije moj prvi leteći sport, imam i avione, letio sam sa avionima od, ne znam, 90-ih, krajem 80-ih, ali ovo je sport bez motora. Zavisi od vetra i zavisi od skila, zavisi od sprečnosti. Sprečnosti? Došao sam ovdje u Australiji 81. Iz Kučeva, Srbije, istočna Srbija. Ovdje imamo šansu da letimo. Ovaj sport možete da ima puno letilišta iz našeg kraja i po celoj Evropi, specijalno iz Alpa, Zlatibora, Dalmacije, po Švajcarskoj, po planinama, svuda, Nemačkoj. Ovaj sport upotrebljava padobran krilo koje je specifično namenjeno da leti sigurno. Tako da nije opasno da padaš, pošto već imaš padobran, ali bitno je da se paziš koliko je jak vetar, da letiš gdje smiješ da letiš, da ne letiš u turbulence i da paziš za vreme i da paziš za druge. Pošto ne letimo brzo, možda se desi da se ljudi udare u jedan u drugome, kao na primjer što sad dolazi, ali imaju pravo. Jedan ide prema ovaj što je blizu brda, on ima right of way, pravo da leti. Ovaj što je dalje, on mora da leti dalje od brda, da daje svima, zato što su ovi što su blizu nemaju kontrolu gdje više da idu, jedino u brdo. Ali sve je sigurno, sve ide polako. I odličan sport. Veoma relaxed, veoma relaxing. I ovo uživanje. Ja sam završio kurs, ja mislim, oktobar, novembar 2018. Kurs je kratak, imamo oko 9 dana, 10 dana letenja. Feeling, uživanje je neverovatno. Kad si gore, sve je tiho, nema buke od motora, nema nikakav zvuk. Samo čuješ polako zvuk od vetra. Ima većina dve vrste. Ovdje pored obale, gdje možemo samo da letimo blizu obale, pošto vetar nas diže od plaže na gore, a možemo inland, u zemlji gdje imamo thermals. Od toplote pravi da se krilo digne gore i tako da možemo da idemo par kilometra gore. I to može da letimo cross country. Naš instruktor je pre 4-5 mjeseca letio oko 400 km od ujutro do uveče samo sa padronom, bez motora. Ima takmičenje ovdje u Australiji, u Queenslandu, ima takmičenje po Evropi, Americi, svuda koje se takmiče u cross country letenju. Ko će najduže da leti ili najbrže. Da, pa mislim, evo, u Australiji sa 16 godina mogu početi voziti auto, a sa 15 recimo možeš letiti sa paragliderom. Neki ljudi će reći da je to opasan sport, a ja kažem sigurnost je između dvoje ušiju. Ako si ti čovjek koji si svjestan toga gdje si i šta se dešava, onda će biti to isto sigurno kao sve drugo.
leteti. Drugačije od bilo čega. Sam si, u vazduhu si, kao ptica si, ostaviš sve probleme na zemlji i otisneš se.